Iyi ni Military Stories TV, twongeye kubasuhuza bakunzi ba Military Stories TV. Amakuru aravuga ko Perezida Museveni ashobora kohereza ingabo muri Cabo Delgado. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko bibaye ngombwa yakohereza ingabo mu bikorwa byo kubumbatira umutekano no kurwanya iterabwoba mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Ibi yabigarutseho mu kiganiro we na Perezida wa Mozambique Filipe Nyusi uri mu ruzinduko rw'akazi muri Uganda bagiranye n'itangazamakuru. Muri iki kiganiro Museveni yavuze ko Uganda isanzwe itera inkunga iri mu buryo bw'ibikoresho ku gisirikare cya Mozambique muri uru rugamba rwo kurwanya iterabwoba i Cabo Delgado. Yakomeje avuga ko bibaye ngombwa ingabo za Uganda nazo zishobora koherezwa muri uru rugamba. Ati turi gukorana bya hafi na Perezida Nyusi buri gihe, duhora twiteguye gukora ibishoboka byose ngo duhagarike ibyo byihebe. Iki kibazo kandi cy'umutekano muke nikidakemuka tuzohereza n'ingabo zacu muri Cabo Delgado. Ati dufite ikibazo cy'umutwe umaze igihe uteza umutekano muke muri Cabo Delgado, si ibyo kwihanganirwa na gato. Afurika y'Iburasirazuba igomba kugira icyo ikora nk'uko twabigenje muri Congo. Ayo ni amagambo ya Perezida Yoweri Museveni. Yakomeje avuga ko byashobokaga cyane ko Uganda yohereza abasirikare muri Mozambique, ariko ihitamo kubyihorera kuko yari ifite benshi muri Somalia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ati twashoboraga kohereza ingabo muri Mozambique ubwo ikibazo cyatangiraga, ariko ntabwo twemera kwiyerekana. Ati icyo twahisemo gukora ni ukohereza ibikoresho. Sinshaka kohereza abasirikare bake kugira ngo twerekane ko Uganda iriyo, ahubwo nuko hagiye umubare uhagije kugira ngo n'ibikorwa iri gukorayo bigaragarire buri umwe wese. Ati ubu duhurigiye muri Somalia aho dufite abasirikare 600 ndetse na DRC aho dufite abasirikare 4,000. Nabwiwe ko ikibazo kiri gukemuka. Ayo ni amagambo ye. Ati ariko nikitarangira neza tukaba twararangije ibyo muri DRC, dushobora kohereza abasirikare bacu muri iriya ntara ya Cabo Delgado. Perezida Nyusi yavuze ko ubwo ikibazo cy'iterabwoba cyadukaga muri Cabo Delgado, Museveni ari mu bantu ba mbere yabimenyesheje agira ubufasha agenera icyo gihugu cye. Perezida Nyusi yakomeje avuga ko kugeza ubu akazi kakozwe n'ingabo z'amahanga zirimo n'iz'u Rwanda karimo gutanga umusaruro mu kugarura amahoro muri iyi ntara. Ati ingabo za Uganda ziramutse zoherejwe i Cabo Delgado zasanga iz'u Rwanda, iza SADC zimaze igihe ziri muri uru rugamba rwo kurwanya umutwe w'iterabwoba wiyitirira Al-Shabaab wari warateje umutekano muke muri iki gihugu. Kugeza ubu ibice byigenzurwa n'ingabo z'u Rwanda byatangiye kugarukamo amahoro, ndetse n'abaturage basubukura imirimo yabo, ndetse hari n'amakuru avuga ko zatangiye gutanga umusanzu no mu bice bigenzurwa n'ingabo z'ibihugu byo muri SADC. Izo ni ingabo z'u Rwanda.
Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni asoza avuga ko bibaye ngombwa yakohereza ingabo z'iki gihugu mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado. Aha yaganiraga na mugenzi we wa Mozambique Philippe Jacinto News. Ariko kugeza ubu ngubu nta cyemezo cyangwa umwanzuro washyizweho umukono ko igihugu cya Uganda cyaba gifite ingabo cyangwa se cyitegura byihuse koherezayo ingabo. Ibi ni ibiganiro byashyizweho by'agateganyo, ariko Perezida Museveni we ahamya ko igihe bazaba bamaze guhasha ingabo z'imitwe itwara gisirikare zirwanya igihugu cya Uganda zibarizwa muri Congo, icyo gihe nabwo ashobora gutanga imfashanyo yo kohereza ingabo ze muri Cabo Delgado. Bakunzi ba Military Stories TV, naha tubaye dusojereje. Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze.